Gondo la N1 ndi ḽiṅwe ḽa magondo a khombo vhukuma u tou bva mukopano ya Lutrichard hu tea khombo dza mimoḓoro dzi fhedzaho vhathu. Maneto, luvhilo na u sa londa ndi zwone zwivhangi. Hu dovha hafhu ha vha bako ḽa mavemu, hu vhewa tsimbi dzo ṱuṱulwaho u phulamathela zwiendedzi u itela u ṱangula vhareili. We are going to increase our patrol vans. We are going to increase the patrol cars. We have got our police, we have got our traffic officials, and we have got our national traffic police, so we are increasing the cars that will be patrolling those roads. So that way we feel we'll be able to deal with it. Basigere dzi khou ḓa na community policing forum vhane vha tamba ndime ya ndeme kha u lwa na vhutshinyi tshitshavhani. Zwo ralo mapholisa vho ṱuṱuwedza vhathu uri vha ṱhogomele vhana vhunga vhana vha khou ngalangala nga zwino zwifhinga. Please look after your children. Don't actually lose any other sight. Even a minute, you don't know where your child is. It doesn't matter whether it's a boy child or it's a girl child. It's important that as a mother, as a father, you take care where your children. Don't allow them, as schools have closed, to go and play forever and forever. Vhuendi vhu khou lavhelelwa u ḓo engedzea magondoni a Limpopo vhegeni dzi ḓaho. Lutendo Bobori, SABC News, Tsamahanzi.